afite imyaka 33. Umugore we yitwa Chioma Avril Roland, niwe bashyingiranywe imbere y'amategeko. Bamenye bakiri bato, bakiri abanyeshuri, bakundana imyaka myinshi mbere y'uko babana cyangwa se mbere y'uko bakora ubukwe, nubwo babukoze barabanje kubanaho. Chioma azwi ku izina rya Chief Chi kuko akunda guteka, akanakora ibiganiro kuri televiziyo zitandukanye birebana n'ibiryo. Davido yemera ko afite abana 4. Davido afite abana 4 yabyaranye n'abagore batandukanye. Umwana wa mbere yitwa Aurora Amande Adeleke, afitanye na Sofia Mamadou, yavutse mu mwaka wa 2015. Haila Veronica Adeleke, afitanye na Amanda, yavutse mu mwaka wa 2017. Afanye Davido Adeleke Jr, afitanye na Chioma Avril Roland, yavutse mu mwaka wa 2019 ariko yaje kwita Imana mu mwaka wa 2022. Lip kuri Afanye Davido Adeleke Jr. Mwana wa 4 Twin Baby, biravuga ko babyanye abana b'impanga mu mwaka wa 2023, afitanye na Chioma, nubwo batabashije gushyira amazina yabo hanze. Si ibyo nashaka kuvugaho, nashaka kwigarukira kuri Davido. Davido yavukiye Atlanta muri yose mu mwaka wa 1992, ubu afite imyaka 33. Amazina ye nyakuri yitwa Davido Adedeji Adeleke, wamenyekanye ku izina nka Davido. Ni umwe mu bahanzi bakomeye muri Afurika, wubatse izina rikomeye mu njyana ya Afrobeats. Davido yakuriye muri Nigeria, ari nawe yatangiye umuziki, agahera ku ndirimbo yamugize ikimenya bose ariyo Dami Duro mu mwaka wa 2011, ahita amenyekana cyane. Azi nk'umuhanzi, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umuyobozi wa label yitiriye ndetse yiyitiriye yiwe yise Davido Music Worldwide DMY. Afite ibihembo bikomeye bitangwa ku isi mu muziki mpuzamahanga, icyo twakita BET Award, MTV, Mobo n'ibindi, byamuhije kuba icyamamare cyangwa se kugira icyubahiro mu ruhando mpuzamahanga nk'umunyamuziki ukomeye ku isi ndetse no muri Afurika. Davido kandi ni umwe mu bahanzi ba mbere muri Afurika hagize ibitaramo byuzura inzu ikomeye yakira ibitaramo bikomeye ku isi, 02 Arena i Londres. Naho muri uyu mwaka wa 2025 ari mu rugendo yise World Tour rwo kumurika album nshya yise 5 EV, aho ategerejwe Kigali mu Rwanda mu gitaramo kidasanzwe, aho azahurira n'abafana be mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Igitaramo gitezweho byinshi. Kura flow ni director Mevin Pro cyangwa se kuri YouTube Sound Nest Rwanda.